Reka nizere ko mukomeje kumererwa neza mwese mukurikiye Rwanda News Updates cyane kugeza amakuru mashya kandi agezweho abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Twibanda rero hano mu gihugu cy'u Rwanda ahari kuvugwa inkuru yo kwiyahura k'umuhanzi Kizito Mihigo wiyahuriye rero muri kasho nuko arapfa. Amakuru menshi cyane ubu ngubu yageze ku mbuga nkoranyambaga avuga by'uru rupfu. Ngiye kukugezaho amakuru asesenguye kandi nkubwire n'amateka makeya ya Kizito Mihigo, uburyo yakuze ndetse nkubwire n'uburyo yiyahuyemo wumve uburyo ibintu bimeze. Mbanza rero kugusaba gukora subscribe no utarayikora kandi aho hantu handitse subscribe ubundi ubuke no gukanda ku nzogera cyangwa se notification bell uburyo ubona notification cyangwa se ubutumwa igihe cyose dushyizeho inkuru kuri iyi channel, dore ko tugushyiraho inkuru uba ukeneye kumva buri munsi. Uyu munsi rero kuwa mbere ku itariki 17 nibwo polisi y'u Rwanda yemeje ko umuhanzi Kizito Mihigo wari ufungiwe rero kuri station ya polisi ya Remera mu gitondo cyo kuri wa mbere rero ngo nibwo yasanzwe yiyahuye yanapfuye. Ni mu itangazo rero polisi y'igihugu yashyize ahagaragara ryagiraga riti mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ku itariki 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari ufungiwe kuri station ya polisi ya Remera yasanzwe yiyahuye arapfa. Itangazo rero ryakomeje rigira riti Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwamukurikiranagaho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'icyaha cya ruswa. Polisi ivuga ko rero ku itariki 15 na 16 Gashyantare Kizito Mihigo yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Yakomeje rigira riti iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito Mihigo kwiyambura ubuzima. Kuwa gatanu nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ku itariki 13 Gashyantare ku gicamunsi inzego z'umutekano zarushyikirije rero umuhanzi Kizito Mihigo wafatiwe mu karere ka Nyaruguru ari nako akomokamo ashaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ajya i Burundi. Kuva ubwo rero yahise afungwa atangira gukurikiranwaho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko agamije kujya kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu ndetse n'icyaha cya ruswa. Bivugwa ko ruswa yagerageje kuyitanga ubwo yari yafashwe ashaka kurekurwa ngo akomeze urugendo rwe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Umuhoza Marie Michel yabwiye itangazamakuru rero ko amakuru y'urupfu rwa Kizito yamenyekanye ubwo ushinzwe umutekano yamubonaga yimanitse, iperereza rihita ritangira. Ubwo mu byagaragaye rero bimwe yakoresheje yiyahura ngo nuko basanze yakoresheje ibikoresho yaryamagaho amashuka yayakozemo rero nk'ikiziriko nuko amanika ku idirishya hanyuma yiyambura ubuzima. Iperereza rero ngo ryahise ritangira, umurambo nawo ujyanwa ku Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzuma. Ubu ngubu rero biri mu bikorwa by'iperereza ngo ukuri kwabyo kumenyekane. Murumva ko rero yiyahuye akoresheje amashuka. Umuvugizi wa RIB avuga ko rero kuva Kizito yafatwa ngo yakomeje kuba umuntu ucecetse cyane kugeza ubwo rero n'abagize umuryango we bamusuraga atashakaga kubavugisha. Ngo iki kibazo rero cyo guceceka cyane kiri no mu byatumye dosiye ye itarangira vuba, dore ko ngo mu minsi ya mbere yari yaranze no kubazwa. Kizito rero yari yongeye gutabwa muri yombi nyuma y'uko inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye muri Nzeri 2018 yobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yemeje ifungurwa ry'abagororwa bagera ku 2140 barimo na Kizito Mihigo ndetse na Victoire Ingabire Umuhoza ku mbabazi rero za Perezida wa Repubulika. Muri 2015 nibwo Kizito yari yakatiwe gufungwa imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ndetse n'icyaha cy'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho ndetse n'icyaha cy'ubwoshye bwo kugirira nabi Perezida wa Repubulika n'icyo gukora umugambi w'icyaha cy'ubwicanyi. Twibutsa ko rero Kizito yigishaga abana umuziki mu gihe hari n'amakuru ahamya ko yagowe no kwisanga mu buzima bushya nyuma y'imyaka 4 yamaze muri gereza. Binavugwa ko rero abantu baba hanze y'u Rwanda bakomeje kumwandikira bamureshya ngo abasange amaze gufungurwa. Reka noneho muri aka kanya ngucire ku mayange gatoya cyane mu buto bwa Kizito Mihigo nkubwira amateka ye nihuse cyane. Kizito ngo yari umwana wa gatatu mu bana 6 mu muryango we. Ababyeyi be rero akaba ari Buguzi Augustin ndetse na Iribagiza Placidi. Yatangiye rero kuririmba afite ngo imyaka 9 ubwo yahimbaga indirimbo z'abana, maze nyuma y'imyaka 5 aza kuvamo umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika wamenyekanye mu Rwanda. Mu 1994 se mubyara yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nuko ku myaka 14 ubwo yigaga mu mwaka wa mbere wa seminari nto ya Karubanda hariya i Butare yahimbye indirimbo nyinshi ziririmbwa muri Kiliziya Gatolika kugeza n'uyu munsi.
umwaka rero w'ibihumbi bibiri ubwo yari afite imyaka 19 gusa, Kizito Mihigo yari afite indirimbo zirenga 200 baririmba muri misa. Muri 2003 yagiye kwiga muzika hariya mu Burayi, maze muri Nzeri 2008 aza kubona impamyabumenyi ya DFE cyangwa se Diplôme de fait d'études mu ishuri rya Conservatoire de Musique de Paris. Akaba rero yarigishije muzika mu ishuri ryisumbuye rya Institut Provincial, ishuri rya hariya mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri 2010. Numva ko rero yari afite ibigwi byiza cyane, tutibagije n'ibindi byaha yagiye akora byatumye rero ubuzima bwe bugenda bwangirika buhoro buhoro. Imana rero imuhe iruhuko ridashira ndetse n'umuryango we ukomeze kwihangana. N'aya makuru rero nayo ngufitiye kuri Kizito Mihigo, nizere ko wamenye byinshi kuri yo, ukane rero like ndetse na subscribe kugira ngo dukomezanye 5 kuri 5. Twitoza gusoma amanota, kuyandika no kuyaririmba.